Je kent mij zeker? Ik wil vanavond vertellen hoekom ik 9,5 weet. Op een vrijdag, ik verkoop wijn. Toen komt daar een paar vrienden van PIA. Maar ik heb niet geweten, die man heeft een vuurwapen bij ons. Een Lorengo, als ik denk zijn naam. Ja. Lorengo, ja. Maar dan ik ook in die huis en zo, maar ik wil nou kijken wat die mannen opgeven. En dan gaat ons op kantine toe. Nou, bij die kantine, toen begint die man van die bij mij rondrem en zo aan. En kan het hij kan niet in mijn kop en kan niet in die nek en zo gaat die man te keren. Ik weet niet of die mensen willen impressen, maar oké. Dan denk ik, jong, kijk je zo neer. Zo kan dat gaan. En ik pluk. Je pluk jou. Kijk je en ik skop hem op. Man! Dan vang die man niet in mijn arms. Nou, ik heb dat maar net. Ik wil hem sommer. One time. Ik wil hem one time. Hij moet aan. Kijk je, dan trekt die man die rechterarm. En kijk je, en hij grijpt die hand. Die kan ik die hand en die vingers die was zeker in die pad. Ik kan het niet zeggen. Maar ik had net gehoord. Die mensen lossen hulle wijn so hard op hulle weg. Van die bal af wat hulle opzet. En ik is die op kantine toe. Ik weet nie, my vinger is af. Toe ek aan binnekant kom, sal die man wat die wijntjes daar aan ons verkoop, sê, nee man, gaan uit, kyk hoe bloei jy. Jong, toe sien ek oor. Maar hier hang een stuk vinger so halfpad oor. Kijk jy, en dan kom my broers hier aan, want hy is ook al voorbij. En hy sê, ek moet die gun vir hom gee, ek gaan tronk toe. Maar ek gee die gun vir hom en dan vat hulle my hospitaal toe. Dan kom ek by die hospitaal, dan sê die dokter, is het nou die wijn? Of is het boosheid wat jy veroorzaak het? Dan sê ek, nee, dit is die wijn so groot is van boosheid. Hy sê, weet jy is baie gelukkig om tussen mense vuurwapen te laat afgaan, maar alright. Hy sê, kyk jy moet sing Sari Marie. Terwyl ek aan jou vinger weer. Dan sien ek die man as so 'n stuk skeer. Hy spuit my in of 'n inspuiting gee vir. Ek moet niks voel nie, maar die man, hy het die skeer. Hy sê, sing Sari Marie. En ek, Sari Marie. Knip die man die stuk op vingers en senings af wat liever. Kyk jy, en dan sit die man hier 'n paar steke in. Maar het brand so. En ek is nou huis toe en ek kom by die huis en dan die vrou wil nie na my kyk, maar ek sien die kinders hou so dop en so aan. Dan, wat is die mannetjie se naam? Hy was 'n polisieman, Bester. Ja, dan sal ek nou my so sit en bekyk en so loer in die hand, maar die vrou het seker van gesê, jy moet niks sê nie. Dan stuur ek die klomp, kyk jy loop al vir my daar, jy weet mos, en dan gooi ek maar aan. En die vinger wou nooit gesond raak, want hy te veel krit, jy weet, in die vinger. En toe kom ons op 6 wiel van die seewater, ons het gaan oesters steek. Maar die vinger van die nattigheid, hy wil nie gesond hê, die been kom al uit. Toe sê 'n wit vrou vir my, kyk jy, my vriend, ek is van Amerika. En wie is hy? Ja, wie is hy? Sy sê van, en sy sê vir my, ek moet garlic vat. En sy vra garlic daar in die winkel en dan kap sy sikken en sy pak het om die vinger. En draai het toe. 3 dae. Toe is die vinger... Het is vinger gezond. Toe is die vinger geheel. Ja. Ek moet sê, ek het nog nooit geweet, die garlic is ryk maar sterk, die mense wil nie naby jou nie. Maar sit hom as jy seerprekke het, sit dit op. Garlic. Sit garlic op. Maar garlic is baie gezond. Ja. En dat hou je spook ook weg.